Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noqat kanal katılımcıları. Bugün günü 19 noyabr 2023 yıl biz Noqat rayonuna qarashli Qiziltepe ayılına çoğun ulaq olub жатат. Şu çoğun ulaqdan biz malumat alып beremiz. Bizden alsay like basıp komentar жазып qo'yinglar. Ketdik tuğanlar. Assalamualaikum warahmatullahi Noqat qarashli kanal katılımcıları. Az mana biz bir bayken tavып aldık. Ulaq жөнүндө маалымат бердик. Assalamualaikum aziz tanışıp сүйлөп кетелик. Алейкум ассалам. Жараткан Аллахтын өкүмү менен бүгүн мынакей биздин Noqat районунун Qiziltepe айылында Ергешбай аксакалдын уулдары Hacımamad, Zamir, Чыңгыз, Рыспектер Ергешбай абабыздын неберелерине бир жакшы дуа алуу максатында ушул жерде улак берип отурат. Кудай насип кылган болсо улагыбыз бүгүн таза өтөт. Kalmadı. Buradan nasıl Kuday buna bir yaka işte başlarız. Sizden alsayım benim yorumlarım. Bu ayakası komentar yazıp koysanız inşallah köp nerseler çıkarış hareket kılarız. Bugün biz Noqat rayonuna qarashli Qiziltepe ayılına Ergesh Hacı Çoğatanın uğulları sünnet toyuğa o qarata neme qilib ulaq berib жатат ekan, cho'ng ulaq. Şol yerden reportaj javob ko'rsatdi. Bizden alsay like basıp komentar yazıp qo'yinglar tuğanlar. Memleketten kelgen palvanlar var aramızda. Улак тамаша кылганды бир жакшы көргөн инсандар, ала инсандар. Атайын мынакей сиздерге бул жерге трибунага места кылдырды, урматтууларым, аксакалдар. Kandı karagıla Cangız. Ermek. Evet ağam, haber ağam, çıkarınızlar. Keçine tertip saktaylık, balvanlar. Жерге düşüp kaldı. Yerge düşüp kaldı. Boldu ise ve oşol жерden lap geldi. Ana şu ket o ödük ağamı silip koy. Şu o ödüke çıkacak. Kaylarga. Hey, bas şerik var bana. Жерден көтөрүлгөн болсо бери карап жетелеңиздер, судьялар, төйлөр, бери карап алып келиңиздер. Болду эми улакты баштайлык. Жире бири-бирибиз менен мунаса кылайлык. Улакты алып келебиз, ой.
Улақты алып келіңіз бері, палван. Ортада қалыстар Дастан. Azır ulaq başladı. Берек қарат бе, камазға алып келе туған. Жетелеген алып келгілечі. Баяттан бері 2 saat бердік та уақыт жол. Бири-бириге ашырғанға, чапқанға. Biraz. Ulaq geldi bana qarağızlar. Onda turpuğa gel. Barış Balvan, Koçakamın Nölüboy. Birinci. Kelingizler balvanlar beri qarabasağız emi. Urbatты toyға келген жалпы меймандар, аттуулар, барыңыз бері қарабасаңыз камазын алдына. Ушул жерден бір той иелеринен. Биринчи жолу урматтууларым, ассаламу алейкум. Барыңыздарға жаратқан Аллахтың ыстық саламы болсын. Пайғамбары саллаллаху алейхи ва саллама салават жана саламдар болған болсын. Келіңіздер анда урматтууларым. Барыңыздарды бүгін мынакей Эргешовамын уулдары Тажимамат, Замир, Чыңгыз, Ырысбектер, Эргешовам неберелерине бир жакшы ак бата алам деген жакшы ниет менен ихсан берип, той берип, ниет кылган экен. Бүгүн мынакей барыңыздардын башыңыздарды бириктирип ушул жерде жакшы сорундарды сайып, bir жакшы мареке, той мареке, улак тамаша өткөрүп беребиз деген жакшы ниетте турат. Келиңиздер анда урматтууларым. Арабыздан канчалаган чоң аталарыбыз кетти, ат үстүндө улакчы болуп, талван болуп, билеги күчтүү болуп, Ноокат жергесинен, Ордолу Оштон, Жаллабаттан, дегеле Кыргыздын жети дубанынан ушул өтүп кеткен аксакалдарга, аталарыбызга дайыма Аллахтын калами Кур'ан-ы Каримден кыска бир Кур'ан тилаваты Кур'ан кылайлыктагы ушул инсандарга бир жакшы дуа кылалык. Андан кийин тоюбузду баштайлык урматтууларым. Ар бир жерде Аллахтын сөзү айтылган болсо, пайгамбарыбыздын хадиси айтылган болсо, ошол жерде ар дайым жакшылык болот дейт. Кайсыл жерде Аллах улукталбаган болсо, Аллахты эстебеген болсо, ошонун акыры барып, аягы барып өкүнүч болот дейт урматтууларым. Ошол бүгүн бул жерде баарыбыз чогулуп олтурабыз. Аллахты эстейлик дагы, Аллахтын Кур'ан-ы Кариминен кыска нуска тилават кылайлык. Тилаватты атайын Өзбекстан жергесинен келген ешендарыбыз олтурат бул жерде. Ушул инсанга микрофонду берейин, бир тилаваты Кур'ан кылайлык, өткөндөргө дуа кылалык. Андан кийин бүгүнкү тоюбузду баштайбыз урматтууларым. Келиңиз ешине. Микрофонго чакырыңдар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Allah'ım uşul İhlas Suresi'nde olgan savaplarda en birinçide atavuz Adam aleyhisselamdan başlap uşul күн жеткен бардык момун мусулмандарга, өтүп кеткен бардык пайгамбарларга, хулафай рашидин, сахабай ажмаин, azvacı mutahharatlarga, hususan suyuklu paygambarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge, Cenab Peygamberimizin üy bile, jara joldaşlarına, Cenab şu yerde harıç açtırırken kol götürüp alakan jayıp durgan, barımızdan ötken jakınlarımızga, Cenab bizni bu yerge toplaşka sebepçi bolup, elimizge şunday bir oyun tartılıp otgan, ergeç akabız menen, şehecebizden ötüp ketkenlerдің ruhlarına Allah'ın yolunda hadetlige Rabbal Alamin. Allah'ım, alarının жатқан jerini jaylı, parar jerini beyişi, toprağın korkalı kılıp, kıyamet tamaklarına çeyin, beyiş bakçalarga jatıştı, alarga özün nasip etken. Kalganlarımızda Allah'ım, Kur'an'ın жақшылығы менен, Kur'an'ın berekesi менен, Kur'an'ın fazlı менен Allah'ım bizge tınçlık, esençilik, amançılık bergen. Jana bizge şunday toy tamaşa kılgan, ergişege, sizin dağın tapkanlarınızga, dıykançılıklarınızga, soğudularınızga, çarvalarınızga Allah bereke bergen bolsun. Mına toy tuşutkan, çineke naristeler yüzüdağın, gelecekte ömürler uzun bolup, elimizden, yurtumuzdan, mamleketimize jaray turgan, salih insanlardan boluşuna Allah'tan jardan turap surayız Allah'ım. Allah'ım barımızda Kur'an'da okuy turgan, Kur'an'da düşüne turgan, Kur'an'a qarab yaşaşlıkta bardığımıza nasip etken bir rahmetike ya arhamar rahimin. Allahu Ekber. Elinizden ana urbatlılarım, Jana Hazır Ali ayttık. Her bir yerde Allah'tan uluqtuğu aytılmagan. Elhamdülillahi nahmaduhu nusul ala Rasulillah. Allah Teala'ga çeksiz maqtovlar, suyuklu peygamberimize salam dualar bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Assalamu aleykum hurmatlı atalar, avalar, akalar, mükalar, ayrıca palvanlar, bardığınızlarga Allah'tan tınçlığı, Allah'tan keçirimi bolsun. Hurmatlı cemaat, bugünkü oyun inşallah bizden dinimizde dağın bu sport degen nerse var. Oşonun negizinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadisini eskertemiz. Menden başka sudiyalar aytat, oyunun erecesi biz dinimizdeki hükümde aytabız. Bizden dinimizde sport var hurmatlı cemaat. Peygamberimiz püştü musulman, alsız musulman arasında jakşırak deydi. Biroq oşol püştü musulman imanı dağın, denesi dağın, sport jagdan püştü boluştu. Olaqtagı en toplatkan erkeş akabız jakşı ümitde şunday bir toy kılıp atar. Uşu toydu bir tınç, jakşı, Allah razı bola turgan abalda ötkönçlükке bardığımızdan Allah Taala hareket kılaydı. Hurmatlı cemaat, biz bu günge bir nerseni aytmasak bolboyt. Bugün dünyadagi musulmanlardı körüp atabız. Bombalarni tagida jatar. Kaçan ölüm ketip jatar. Açka jatar. Biroq Kırgızstan eliga, ayrıca buna kızıl tehditlerge şunday bir kengçilikti berip koydu. Mana bu kengçilikke tokka şoktu kılbastan, Allah aram kan nerseler kılbastan, Allah Taala Kur'anda aytat astagfirullah. Elimiz içinde daim şunday jakşı işlerde başçısı bolun. Hidayatda Allah Taala beker kılmasın. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Dağı bir jolu bizden ayga hoş geldinizler. Bugün manayına açık, şunday jakşı oynadığımızlardı, ayağa şunday jakşı bolaydı. Sport bu dostluktun oyunu. Bizden oyunumuz bugün oyunumuz. Şunday bir Kuday razı bola turgan, bardığı kursan bol pede turgan oyundu. La turgan özümüz. Ayrıca palvanlar sizlerden soranabız. Alal çağımızlar, peşine de durumuzlar, elde jakşı. Özü jaratkan Allah özü kabul kılsın. Elinizden anda, aksakallardan ergeçi var. Karabay abandağı bir dua alıp alayın ha uşul yerden. Anan keyin ergeçi bana söz verin. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Mana şu alam yaratgan Allah Taalaga çok salamlar aytayım. Manaka bardığımızda yüzümüzde biriktirip, birimize qaratıp salam verdirip assalomu alaykum dedirgen Allah'a çok salamlar olsun. Birin qarşısı kılmay yok. Gücün barın öz gücün menen alıp taşta, ok taşta, ok ağırlığına.
Jipke baylasaң дағы, taqaga salsaң дағы, samanға parıp тигізбесең дағы есеп болмайды. Ора болып yerге келбегіле. Рахмат. Келіңіздер ана урматтууларым, еркектер де қайрыламен бардыңыздарға. Алам кели Аллах Таала ушул еркектерге астыңыздарда тұрған динозаврдай керек болса, ажыдардай болған атты баш идирип коюптат. Егер Аллах Таала өкім бермесе бұл атқа, сізге жизнь баш ийбейт. 1000 пил болуң, ат сізге баш ийбей коет. Аллахтың өкімменен астыңыздағы тұрған ат сізге баш ийбатат. Ошол баш ийип аткан атқа, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның хадисінде бар. Аттың маңдайына, пешенесіне, ақыр қияматқа чейін Аллах Таала жақшылықты ғана жазып қойған дейді. Аттың машина чаппаңыздар, азыр дамылауыздағы айтып өтті. Аттың чаба тұрған жерлері көп, урматтууларым. Келіңіздер анда, Ергешауыма берейін, той иесіне берейін, урматтууларым. Қысқа нұсқа бір тойдың тәртібі бойынша, улақтың тәртібі бойынша таныштырсын, судьяларды таныштырсын. Assalamualaikum aziz mehmonlar. Iki jaqdan, uzaq jaqdan kelgan tuğan urug'lar, aka-ukalar, babalar, mana maqsad qilib nevrelerime, çevrelerime bir ulaq chiqarib qo'yan elgin atıga deb shu maqsad qilib meni mana bugun keldingizlar, kelganingizlarga cho'ng rahmat sizlarga. Men hozirda söyleyin, endi ulaq turali söyleyin. Sorun көп tuğanlar, palvanlar. Ayniqsa men palvanlarga qayrilaman. Alali pak qilib, solib, oparib tashab. Sudiyalar var meyette, 2 sudiya, 3 ta sudiya var. Bu sudiyalar ulaq çapkan emas. Selerge qaramaydi. Badırı tazanı taza deydi, gramdı gram deydi. Oşan için taza qilib taşavaqla, kerek bolsa üstüge qo'shib beraman. Atanga rahmat palvan deb turib. Bana şunda qilib çoğum menin avirimde sındırmasdan rahmat deb ketişti sizlerden ben tilep kılamını. Bardık kelgen palvanlarga oynap, omurunlar uzun bolsun, bala çakılar menen tinç bagla, daima oynap bilip Kırgızstanda şunda ulaq çağıp jüre verişsin. Nasip kızın Allah'a aytıp ver. Ekincisi, jetelep, üstüden gala bolvatkanda, taş bolvatkanda, 4'te 5'ten çıkıp alıp at üstüge çıkıp taştan oğara baba berdirmeyin. Palvan özü taşsın. Onday bizde yok saltta. Murungu eski palvanlar özünün bileğiyle gücüyle sakan. Atka mingen kaçan bolar? Attı vurup palvanın üstüden düşüp ketkende, ketip atkanda. Başka adam bizde oşo destek bolar. Onu cılovlap, bir yerge tartıp, topuza kılıp, bana vermesen yesemez degen sözümdü toklattım bugün. Ben alali pak kılıp bala çakamның, kızlarımның, nevre çevrelerimnin tapkanını toplap seler dastımları kap gelip beri otamın. Sorun ki bardığınızı da kudak olası baraka tilekmişim. Ulaqqa kelgan palvonlar hozir qo'lim tiydi, ko'tim tiydi deb kelaverdi. Nebigachi 4 odam boshini biriktirib olib jenglar berishib ayishdan aytdi. Peşinler meni qo'yib o'shol peshinadar qilib oldilar. Urmatto'nun ulaq ketdi, kuja qarangizlar. Balvanlar, içine sabır olasın. Balvanlar, hazır Ergeşav'ın aldığı samandan aldığı taşta verip, joğarıqı samanға alıp barğanına bir tay qaytışın, 5000 qaytışın, samandan beraqa ötkenden keyin boldu esep, 5-6'dan aralaş kelbekle kamazgap gelip, taşta öz uşul жерден жоқтамайларға мингизебиз, урматтууларым, меймандарга мингизебиз, меймандардагы palvanдар аттары менен. Urmatlı palvanlar, bana yemene azır aytkan sözü жақшы uğuğlar. Samanda keldi, esep degenden keyin jetelep, orap keregile, palvan özü kesin sorununu alıp ketiversin. Oşanın narı dağı joğarı koyula verir. Tay bolağı, tüve bolağı, altın kur bolağı, hammasi koyula. Amin. Hayda Ergeşava.
Paşa samanın aldık alpar vergeç avantajda jogarı alp barasın bir tay alasın. Kaytı alp gelirsin 5000 son sorun alasın palvanlar. Ortadaki studiyalar Dastan Erdastan abi Jakşı Karagıla. Hazır ulaqtın başında aytdı. Bu yerde kaznacılar var. Kaznacılar akırınlıkla bu жаққа taydı жетелеп alıp çıka verеді. Bu жақтан айтылған sorundu kaznacılar alıp çıkıp тұрады. Onake mınау жердегі жаш балдар қачабыз. Nerede bir 5-6 bilek küçtür palvanıрақ balдар turgula boldu. Что bu ulaq kelgende ala turgan bolu. Irыстın dostları, Çыңыздың dostlarından kimler bolsa dağı. Anan жаш балдардың бардығы наркомаздарға çıktılar. Atayın sizlerге ошол камаз алып келдиргенбиz. Отырғанда мына сорыңа қойып тайлар екен. Қараңыздар.